masani ai. O te wala au whaalolo atu ai, lau sunga taitai o sauninga, lau sunga Dr. Siosi Sarsulu, mo le taitaina o le tātou sauninga alotu I le nei tai au. And now call upon Reverend Dr. Siosi Sarsulu to lead us with our opening service. Warm Samoan greetings on what is a very cold Samoan morning. And it is first time I can remember that the weather is like this. Usually you see everyone with the fans, but it's nice and cool in beautiful tropical Samoa. I've been a church minister for over 20 years, and this is the first time that I've ever been called to officiate a service such as this. And I'm happy, and I'm very honored, privileged to meet the Honourable Prime Minister and all the dignitaries this morning. As the Commissioner of Police said, this is a very proactive program, and Samoa is taking a lead and to ensure that we live a very safe and a very harmonious environment for ourselves, especially our children. The word amnesty is from the Greek word amnesia, which translates as oblivion, to forget. And it works out very well to forget, because the person who may have owned this gun may have forgotten to get it registered. I doubt it. When you give it in, forget about it, because you're not getting it back. And the people who dispose of it, forget about it. You don't need to dispose in the morning and dig it back up in the afternoon. So it's such poignant, and it fits well. Amnesty. Forget, forgotten, and oblivion. Now we all know that guns are helpful. Guns are very good servants, but very poor masters. They serve a purpose if the person holding it is in control. But never let the gun or firearms be in control of you. If I can point to an example, it would have to be the smartphone. How all these companies like to say they are smartphones, smartphones. They are only as smart as the person holding the phone. Because if the person who holds the phone is not smart, what a waste of a phone. Likewise with firearms. They are useful only if we are in control and disciplined in the way we use them. I applaud everyone here this morning. Although it may seem trivial to others, this is a much needed program. It reflects our government's drive to provide a safe and to provide a healthy environment for ourselves, our children, our visitors from abroad. So you can come here and enjoy our beautiful weather when the sun eventually shines. Manuela ne aso. Moliatu le whawhtaitele, lau sunga i le whawhiangai taulang, mo le upu e whātua mtau ai, mese le whaalae au ina o le nei aso, ma le whaamoemoe. Le nei tūla o te walaau whaalolo tuai, I lau awhionga le tamaitai pānilia o le swimming star fo I leo le Matagaluega o Leoleo Falepuipui ma leo la Toefuatāina lau awhionga le Fa'apitoa ia me na aungi mtaafa mo lau saunaonga Aukuso. And now call upon the Honourable Prime Minister, also Acting Minister of Police, Prisons and Correction Services for your keynote address. Lau awhionga le tamaitai pānilia. Lau sunga I taitai o sauninga, Reverend Dr. Siosi Sarsulu, lau fionga I le Minista Langolango, ia le afio o sui o malo mai atu I whafo I Samoa nei, Your Excellency the High Commissioner of Australia and members of the Diplomatic Corps.
I'd like to also acknowledge members of the Samoa-Australia Police Partnership, New Zealand Police, the Pacific Transnational Crimes Coordination Center, and members of the Pacific Immigration Development Community. So ia whaururunga o Matagaluega, na pulenga tu maoti al malo. Lau whiunga le komisina, le pulenga ma le Toefuatāina. O le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui, ma le Toefuatāina. Ia Samoa o poto i ona tūlanga wharupe. Tantonu wa mai ona pai urufanua ma pai lango pa ia o le so le funga o le tātou waso. O pa ia whalupea o le walauria i le tāwhatolu whatau ngai a Samoa. Ia i pa ia whatala lei, pa ia whale malo, ma pa ia whale atunu. O le ale toi o ia i se whamatalanga, ia o pa ia mai le babau e o lava i whapabau. Whaftaitele i lau sunga le taitai o Saminga, mo le taiaraina o tātou mawhawhonga tu whatasi le nei tai au. Ai mai se i le tāua, ma le aunga o le whamui. Ia, o le tatalo e pi ia mai, ia whamanu pe Samoa i au alofo le atua, i lona tūlanga o le saunga le mu. Ai o te tula i le abatele whai masui o le malo, e wha lau i loa le aunga o le nei Sauninga Fa'apitoa. O le tatalaina aloa'ia o le Polokalame Fa'apitoa le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuatāina. O le piriota o le tau'aoina mai o UPEGA, ma UTUTAU le fa'atulafonoina. E amata atu le aso muamua o Aukuso, se ia pāia le aso 30 o Setema o le tausaga lenei. O le nei Polokalame na amatalia i le fitu tausaga taluai, ma o loo whaaua o pea o na whaatinoina ina ia fo ia, sori ngā tulafono, e aafia ai a UPEGA malosi. O le nautaina, ia tu mau le saunga le mu o Samoa, ai mai se o alo mwhanau o le lumana i si o tātou atunu. O se fuafuanga te tau fo'i a wā le tātou tāpenatu mo le whonatanga taitai o malo le tau pulenga i a oktopa i le tausanga nei. I whamaumaunga le Matagaluega ua whamauina ai a UPEGA malosi ma UTUTAU na tau auina mai e le mamalu o le atunu. Mai le tausanga i 2.5 anga i le 2.6. E tolu se lau 7 la au malosi, ma le 2 se lau 3 UTUTAU na mawhai o na auina mai i le atunu. O le tausanga e 2.5 e valu 10 la au malosi na auina mai. Mai le tausanga 2.5 e angai mai le tausanga 2.5 e se lau 2.5 la au malosi, ma le fa se lau 2.5 UTUTAU na auina mai. O le au whainga la e 5 se lau 2.5 la au malosi, a e 7 se lau 2.5 i au UTUTAU. Ua whamauina fo'i whamaumaunga le Matagaluega, mai le aso muamua i Januari 2.23 anga i le aso 30 o Iuni o le tausaga nei. E 10 ni mataupu na afia ai la au malosi. Ma o lei Polokalame Fa'amoemoe lava i le langolango si o tātou atunu atoa. I le pulenga mamalu a li mwhaipule i nuu malala whangataitasi. Ina ia mwhai ai o na whātau nuina mani manuia. E momoli Fa'apitoa le whaafitai i le malo Australia e ala atu i le poloketi o le whainga whapaanga ma le Matagaluega o Leoleo i Australia. Ma le langolangoina o le nei Polokalame tāua. Ia whaamanuia mai le atua i le paia ma le mamalu o sasau nei. Ia ma ua aloa'ia e amataini o le tātou Polokalame. I am honored to officially launch
this auspicious event as to mark the launching of the Samoa Police Prisons and Corrections Services Gun Amnesty 2024. This initiative follows previous successful amnesties over the past 7 years. The 2024 gun amnesty will commence on the 1st of August until the 30th of September 2024. The intention is for individuals in possession of unlawful firearms and ammunition to surrender them without prosecution during the amnesty period. The gun amnesties commenced and continues with the intention to ensure that Samoa remains a safe and secure country. As Samoa sets to hold the Commonwealth Heads of Government meeting in October of this year, and as the incoming chair, the safety and security of all world leaders attending CHOGM is critical. As such, I am very proud, thankful to the Ministry of Police for taking this step and implementing the amnesty as part of the overall security preparations. The Samoa police records from the previous gun amnesties indicate that from 2015 to 2016, 317 firearms and 231 ammunitions were received from the public. In 2018, 81 firearms were received. From 2020 to 2021, 198 firearms and 494 ammunitions were received. A total of 596 firearms and 725 ammunitions. The statistics also showed that from the 1st of January of 2023 to the 30th of June 2024, police has recorded 16 incidents involving firearms. Recently, the Samoa Police has experienced the tragic loss of an officer as a result of a gunshot wound. This demonstrates the importance of ensuring that our community, our country, and our people live in a safe and secure environment. Therefore, I urge the public to support our government through the Samoa Police Gun Amnesty of 2024. I would like to extend my gratitude to the Government of Australia through the Samoa-Australia Police Partnership for supporting this initiative. I also thank all the invited dignitaries, members of the diplomatic corps, the CEOs, local, regional, and international partners, and all the distinguished guests present here today for availing your time to attend this significant event. Let us all work together for a safer Samoa, and I am very pleased to declare the Gun Amnesty of 2024 officially launched. Soifua. O Leoleo whaifol na aloa I luna tau ngā mutia I saunanga matongo fia lau fionga ni te maitai palemia. Ua e sangsang fo I whatau tenga manusina I ti amahorulunga. Ua taringa fo I fia longo lau fia nei o manino fo I le mata o le vai I le aunga opte o le nei tae au. O le matou te talo ia whaafuru mai pe le ngi lau tō whaafale atua. Au wāle whātau tenga o le sā o Samoa I le nei tau sanga. Whamanuia le atua e lau whionga te maitai pānemia I whaiva matiute whianga iei to tono o le tātou mālo. Thank you, Honourable Prime Minister, for gracing today's gathering with your presence and the keynote address. Whaatai tele I lau whionga. O leo tātou tonu mai le si ui o le tātou whamoe moe le nei tae au. E vea ele nei taimi e mamole atuai le anganga whaatai tele I le paia mali mamalu wau fia mai ua mawalunga ai le nei tae au.
O le naunau taʻiga o le matagaluega ia saoga lemu se o tatou atunuu ma ona tagata nuu ae maise i latou o loo faimalaga mai e tapafao se o tatou atunuu. We have now come to the end of our program. On behalf of the Acting Minister of Police, Prisons and Correctional Services, Associate Minister of Police Executive, and senior leadership of the ministry, we extend our sincerest gratitude for your patience and presence this morning.